Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku birey hürmet, selavu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanın ehli imanê be. Xwedê Teala xêr û xweşa İslamê dîn û imanê têkı para hemî mirovan. Hoşku birey hürmet. Ez îro ji wera behsa metoda pêxembera bikim, metoda pêxemberiyê, metod menheca pêxembera, rêç û şopa pêxemberiyê bikim. Her wisa behsa wan kesê ku dibêje em ser rêç û şopa pêxembera terin em ê behsa wan bikin. Ew kesê ku divê ulema warisê pêxemberan rastî jî ulema warisê pêxembera ye. Eğer rastî jî ulema warisê pêxembera be li ser rêç û şopa pêxembera diçiyan naçe, çi ferq û cudayî di navbera rêç û şopa pêxembera û kesê ku divê alimin herin heye. Her wisa gava Xwedê Teala behsa Fîr'awn dike. Fîr'awnê wata Musa, du Musa ra wata Hezretî Muhammed Fîr'awnê ane û heta qiyamet rabibe. Xwedê Teala Fîr'awn kesê zalim û zordar çawa bi nav kirî. Sıfetê wan çi, şahsiyeta wan çi, çap şahsiyetekê ji Fîr'awn ra daniye. Yani ji zalim ra, yani Fîr'awn navê zalim ye, Fîr'awn navê şahsekî nine. Xwedê Teala dibin sîwana Fîr'awn da, dibin navê Fîr'awn da şahsiyeta zalim û zordar ra kivş kirî. Fîr'awnê modern, müşrikê modern, Fîr'awnê berê, müşrikê berê Xwedê Teala bi çerçevekê ji Fîr'awniyê ra, çerçevekê ji zulmê ra, çerçevekê ji edaletê ra, çerçevekê ji müminiyê ra, çerçevekê ji İslamê ra daniye. Em ê behsa wî bikin. Her wisa em behsa di dawiya vê mijarê de ez ê misalekî bidim muqarena insan û mêşa bi hev re bikin. Misalekî li ser mêşa bidim. Çi ferqa ku di navbera mêş û insana de heye. Ez ê misalekî pir balkêş, baldar ji were behsa wî bikim. Hêvîdarim ku hûn vên sohbetê min gudarî bikin. Bidin gudarîkirinê û ji kesê ku wan kesê ku pişta xwetanê gela zulmê bi navê alim û ulema vana ji wan ra jî bişînin. Lewra dibe ku însan nizanibin, an jî menfiat û meqam û mevqî û postê ku em bibê sistema pêşê wan kirî, şan û şöhreta wan rê nedin ku behsa edalet û heq û heqûqê bikin, dibe ku wîcdanê wan hatin nixamtinê, ruhê xwe nefrot em ê hişo mejiyê xwe firotibe. Em vana bi hev re lê mêze bikin. Tiştê ku edibê hûn ê bê em dizanin. Ji sedî sed hûn tiştê ku edibê hûn ê nizanib. An jî sedî pêkî pêncî û dizanim. Ez wek mela nizanim qese bikim. Lê ez dixwazim tişta wek tek dibêjî bibê öğreticî. Ez ê behsa hinî misala bikim û bi roja îrova girê bidim. Em behsa menheca pêxembera dikin. Temamê pêxembera behsa zalim û zordarê dema xwe kiriye. Bi zalim û zordarê dema xwe ra mücadele kiriye. Fam kir? Vêja gava Xwedê Teala behsa Fîr'awn dike, behsa zalima dike, du sıfetê wan derdikeve meydanê. Behsa du sıfetê wanê mühim dike. Ew her du sıfetana dike de hebe, temamê fiilê xerab jê peyda dibe. Yek jê taxî, taxa yetxî tuğyan, tağut em bibêjin. Tuğyan ew kesê ku ji heddê xwe derdikeve. Kesê ku heddê xwe naz nake, kesê çavsoriye dike, kesê zulmê dike. Şwe gav mere heddê xwe naz kir, mirov edalet e. Gav biro ji heddê xwe derbas mû zalim û zordar. Xwedê Teala gav behsa Fîr'awnê wata Musa dike, behsa tuğyaniya wî dike. Behsa navê wî nake, Xwedê Teala navê şexsa nede. Navê sistem, behsa navê sistemê dike. Em bê çarçova sistemê kiriş dike. Xwedê Teala divê ji here İzheb ila Firavune innehu tağa. Musa ra divê ji Sûrê Taha ayeta 24 divê her ba Musa, her ba Fîr'awn lewra ew tuğyaniyê dike, ew ji heddê xwe derketî. Heddê xwe naz nake, em bi tecawuzê heqdê Rebbê xwe dike, ji heddê xwe derketî, gav ji heddê xwe derkev li însana zulm û zordarî dike. Kesê taxî be, ji heddê xwe derkeve, bi milkiyeta xwe dipersine.
بهذا خود مسن دبسن بقوة خود بسن بمال خود بملك خود بدسلات دریا خود ام بویژن هر دری دور پیش کری دوی کس نکار حساب جمع بپرسه تو جیکی ناترسه قواش خودیجی ناترسه حد خود در کرد خودیجی لگوار نفس خود تعریف دکر او کسی حد خود در کرد او نفس خود که الهی خود لگوار نفس خود تعالی خدای خود تعریف دکر جبروی او کسا خود تعالی ده هرش فرعون بی او بی طاغی فرعون هم دگو از خدای وما الهی وما هم دگو از ربی وما دفر دا خدای تعالی سوره قصص سال دبیجه دگو باسا شخصیت فرعون دکر دبی سوره قصص آیت 13 هذا دبی واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق دبی فرعون و عسکری خواه آلیگری خواه نویسکاری خواه چیزاری خواه ام بویژن کسی پیشگیری دکر کسی سوشال مدیا کسی آنا یعنی ام بویژ شرعی عسکر بو آنا انواع عسکری هن اب نویسین اب مثلا سوشال مدیا جواکی هی ام بی تلویزیون هن رادیو هن روزنامه هن گله که انواع ام بویژن عسکری که برو عسکری دا ظلم بکه هی خدای تعالی دویج فرعون و عسکری خواه به حق من حقی لعرده دا كبر وفخر بلا ذكر قرة بوز بلن بارسو مزن فخر كبر سبوز خراب خاكي قصة خاكي برشاي خا إنسان حسابناك هل تشتاكو دمنفعات وضابة حلالة طاغي إنسان طغيان إنسان كواري مربي طغيان ذكر مربي طاغي مرش حد قدر كت حمود تشتكو لجورا منفعات ويبا بخدمات وضاب بخدمات سياسات وضاب ده سلادري وضاب ولو نقانوني بيجي قانونه همان تشتي جبو غير إخوة حرام قد خاق بحال قبول تكر طاغي تبي معنا هننا يكج السفتي فرعون يكج السفتي ظالم وزور داري بري وي انا طغيانج حد إخوة دلكتنا او ام بفيجن دكار الشيطان ام بطاغوت ب دكار قانونك طاغوت ب دكار الشخصك طاغوت ب دكار ام دولتك كافر طاغوت ب دكار السيستم کا دسلاداري کا بستر السيستم کا بشريه ام بي بس بشري طاغوت قال لك انواع الطغيان هي هر وسا خدای تعالی القران بس الوهیت فرعون دك يعني هم طاغي حد خدا دكبه وهم جي خوا اله حسابتك جي خيري خدا اله دنجي هي خيري خدا اله دنجي اله حق هنا إلى معناوي شيء أو كسيكو قانون نظام انتظام شيء دكا مثلا فرعون دقو أنا ربكم الأعلى سورة نازعات دادبيج وقال فرعون فقال فرعون قو أنا ربكم الأعلى وأز ربي وين مازنم إهاري مازنم إهاري جورب دفر دا فرعون هم بعصا خديتي دكا هم بعصا ربتي دكا رب أيكو تربية دكا أم دبي الحمد لله رب العالمين بس نو مدح جربي عالمي رب الله رب الله جربي عالمي ايكو حيوانات تربيه دك ايكو ما تربيه دك ام ببي خد تعالى الله هروسا فرعون بقى رب همش جواز الها ام شوزان جواز الها جبوكو طاغيان والهتي قبا ام القران تام فهم بكن ام طاغوت فرعون دماغ باش فهم بكن جبركو طغيانو الهتي دما فرعون تي باسكري إلو ورد مينا ناين دما ما إلو لوما أم إلو طاغيو باغيو إلهو مشركو منافق دما فهم نازناك يعني أم ببين أو شرشبه خود تعالى جي طاغية وقتا فرعون را تشكري جي طغيانية را جي بحدية فرعون را تشكري إلو جاية قد ناتي قهرتن أو سهر بازيكو بشتا فرعون دقرتن ام بویژن دجی موسی و هارون در دکتن او ایرو جانن بنابه نویسکارایه بنابه ام بویژن ام بوی روناق بیرایه بنابه روشن بیرایه بنابه سوشال مدیا جواکیه ام بی چیکرنا تلویزیونانا وانا گشتک ای وقت سیربازی دما فرعون سوره شورا آیتا بیستونها دبیجه لئن اتخذت إلها من إله غيري دبي أيرتا جهوالي فرد دبي فرعون دبي أيت و فرعون دبي أيت
te hem bivêjin yani hem ji Musa û hem ji kesî dora xwe dibêjin dira dibîle întexeziyan te ji bîlî min îlahekî din tu bigire te girtibe لأجعلنك من المسجونين ez ê te bikim ji wan kesî girtî ez ê te bavê hebs û zîndana divir da ev ayetanê nîşan dide Fir'awn hem digo ez Rebbê we me hem digo ez îlahê we me çima digo ez îlahê we me lewra îlah qanûn şêdike qanûna Fir'awn hebû her welatekî qanûna welatekî çi bi dînê wî welatî ew e bira kes xwe nexapîn kes wê nexapîne hûn nexapin ku wele mizgev vekiriye dîn li mêj rojî hej zekat tenê ye evana tenê îslam nine vana jî erkanê îslamê ne te fêm kir Fir'awn divê eğer te ji Musa re eğer te ji xîrî min îlahekî din ji xwe re girtibe ez ê te bikirim ji kesî hefsa yek kesî mescûn kesî girtibe hefsê em çawa zanin ku qanûn nîzama beşeriya ku Fir'awn yani emine Fir'awn şekli dine devre Xwedê Teala Sûreyê Gafir ayeta 26 ya dibêjin ve qale Fir'awn got zerûnî aqtul Musa welyed'û rabbehu got min berdin dev min berdin min negirin min berdin ez Musa bikuşim bira Musa ji gazê Rebbê xwe bira Rebbê were alîkariyê bike إني أزهم فرعون إني أزهم أخاف أتترسم أن يبدل دينكم كم موسى ديني وابو هارين شكرا جالي كري خورا دبيجي آلي كري خورا أو أن يزهر في الأرض فساد أو أن يزهر في الأرض الفساد يجي والعدد ولا تبدا فتو فسادي بلا بك دين فرعون شيء قانون النظام أو جملته خورا دانيه her welateki kanun û nîzama wî çi bi dînê milletê ye îro welatê ku xelkê wan Müslüman e eğer qanûna em bibin hukmên vê ne rewa be ne di desthilatdarî de be bi hukmê beşerî wer hukm kirinê em bibê bi awakî layık û sekûler wer ew kirinê evî wî dînê wî milletê dînê wî welatê أو قانون نظام دولتي لورا موسى جي بويرا مجادلة كري پیغمبر عليه الصلاة والسلام بالدين لما كي هو بويرا مجادلة كري لوط عليه السلام بالدين قوم خرا مجادلة كري إبراهيم عليه السلام بالدين بلاتو بوتي باب خوا آزار وقوم خرا مجادلة كري وأن بيجي بوتي وانش كنا تفهم كر جوان ها فهم کرنی قانون و نظام ولاتك دینی ولاتی بجا دین ما چیه ان الدين عند الله الاسلام لبا خد دین اسلام نوا کن کسی قدری بنی الاسلام على 5 اسلام سر 5 شهادت اوا کرنی لمج بک روجی بگر هر حج زکات بده o kelime şehadet bini. Belki de kare var İslam'ı töne, de saladadiye töne İslam ev. Eva limeju hacu rucu zekat da ne erkan İslam'ına. Ne İslam ev teni. İslam ev. İslam Sure Fatiha bigre. Sure Fatiha bigre. Hatta Sure İhlas davya Kur'an'ı naviye dine. O naviye İslam. Din İslam'ı ev. Ne teni peştişti. Her roza Xwedê Teala dibêje ve men yebtagî gayrel İslamî dînen felen yuqbele minhu. Kîj bilî din İslamî, kîj bilî sistem û nîzama İslamî dinek te xwar her bijêre jê ne qabûl kirnê. Hûnê bibêje dinê fila, dinê Xristiyana, dinê Yahudî ew ji di navda û dinê dewletê ji di navda. Dinê dewletê ku layık û sekûler ew ji di navda. Lara kanun û nîzama welatekî dinî welatî. Bira kes xwe nexapîne. Ji ber wê gelî Müslümana heta vira derket meydanê ku îlah ew kesî ku kanûna çê dike û Fir'awn ji kanûnê xwe re divê din û divê Musa dixwazî dinê we biguherîne. Îro Fir'awnê îro ji warê kê ku behsa kanûn û nîzama viya bike
navi murteci dedik, navi on taği dedik, navi on asi dedik, navi on terör dedik. Deve duhazı devleti bugharinin, dini devleti bugharinin. Yani kavadı duhazı kanuni devleti layık o seküler bak bugharinin. Yani navi dini bugharin, navi kanun dani duhazı dini devleti bugharinin. Firavun Müslümana kafir kavitemi. Hemen tiştibeci. Jberbi tamamı peygambere mücadele be zalimi demakhara kiriye. Metoda peygamberi eva. Tu peygambere ki Musa aleyhisselam de koşku saray Firavun da mezzim bu. O tamamı nimeti karani hat. Legava di Beruti u zalm u zordara Firavun di سر خوارا کرد شخصیت که اسلامی خدا تعالی دا پیشی و هم بر ظلم در کرد. لوط علیه السلام به هوموسکسولی و هم به بیریتی و به قانونی قومی خوار مجادله کرد. صالح علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام به پوتی باوی خوار آزر هم به مجادله کرد. پیغمبر علیه السلام به کفر ابو جهل را مجادله کرد. به کفر ابو لهب را مجادله کرد. به فایز عباس یا پیغمبر مجادله کرد. نچو به پاشای ایرانی و رومی را امپراتور روم و امپراتور ایران را مجادله نکرد دست بکرد به مجادله به ظالم و زوردار دم آخر مجادله کرد متد پیغمبری لوماج بسرد کرد او کسی که اینو دوی علمان و وارث پیغمبران راستیج هم ای علما بن راستیج ای هم علما بن ای هم وارث پیغمبران بن دوی هم به ظالم و زوردار ولایت خارج مجادله بکرد او کسی که ظالم و زوردار ولایت خورا مجادله نکه ام ببین نبینن قلفک اسلامی جرا پیدا بکه او کسا نه وارث پیغمبرای او کسی ام ببین درونه کسی شالوزن کسی بی آو بیرونن کسی خفروتن کسی وجدان خوا مرحمت خوا عقل خوا مجی خفروتن به مقام و موقع پاس دنیای داد که هم بر ام ببین هزار انسانه konferansa, televizyona, mizgevda, bahsa ahlak dike. Din ne tane ahlak? Ahlak heri baş ev demir adalet bu. Xuda Teala gava Adem aleyhisselam çekit peşi zulüm da nas kırını. Jera go tu jina xud cenneta bisekene. Lene zeve dara ne va? Va dara ne hakete, ne malete, ne mülkete. Tamamı cennet işler ama karşı zeve dara ne xo. O Adem aleyhisselam jixwar ku gawat tu bixu têbe bi zalima ji Adem aleyhisselam ra awil behsa zulmê kir awil zulm pêda nîşan danî ku zulm çixwe tiştekî xirab e ku wê benî Adem zurriyeta te re bi heftu zulmê bike ji destpêka emrê yekem Xwedê Teala bi Adem zulm da nîşan danî pêda em bê tarîfkirinê ku zulm çi ye her tişta ku ne mafî te be tu tida teserrufatê bike tu zalim e Veja, tu derke hem ben mesela tu basa hakkı naka, tu basa adaleti naka, tu basa birşibuni naka, tu basa bir adaleti naka, tu Rabbi biye piyone em bevejin putte modern dünyayı hani işte modern mukaddes peyda kırını işte em be hadiye kırını putte modern. Doğata Ebu Cehel Ebu Leheb da em be latu Azzav em bebe senemin putperest hebu em be taru kevre hebu ana tişte milli bir put tişte milli kırını put ekwa jbervi gelek insanı ku derke benav İslam'ı kısadeke bunun putperest tip pute modern jera hizmet edikin be hamu imkanı xwajı hizmet edikin zalimi kerek xwa cami Kur'an rakiri hukmü ne işti Araqê difroşe, cena difroşe, işte Rabbi vejim faizi digre, o bir adaletiye dike tamam imkanı devlet eyle. Ben xarab kartinte tu ji der dikevin, ji zulma wera qalfek İslami peyda dike. Ama ne metoda peygamberi? Tu serreço şova peygamberanın, o tu varisi peygamberayının. Tu teni ji zulmera le çepka dixil, defa havare dixil. Jber bir geli Müslümana. Ev kesi ku عالمكم ملا خوجكم جماعة طريقتكم باسا ظلما كسي جيران إخوة حبال إخوة هوجر إخوة ولات إخوة ناك وان قدرينك لدوان المجنك
اوان و عالم جی حساب نکرد تجار ما نپرسید لور اگر او انسان بنا و بس از ظلم دم خواه بکره تو پیغمبره که ظالمی کرگه خواه نیشتی نچوی به ظالم ایران داره مجادله نکری بریز اول ظالمی اقربای خواه واره مجادله کری متودا پیغمبری اوه هاده بکو انسان هم نوره dengi xanaka. Tamam neverek muj tiştekiye ama pejgiriya zulme neka. Mugo ez jwar basek misale ki jmeşe o insana badın. Jboku vahiy verfam kirni. Jboku vahiy verfam kirni. Jboku mesaj Kur'an'ı, peyam Kur'an'ı, vahiy xwedê verfam kirni. Ez jwara bahsa mirova o bahsa meşa bikin. Hûn zanin meş هون زانم مش انواع مشا هنا مشا انقذ هي نورمال مشي دن هي بزك هنا تركيد سيفيليزينك او مشي زر هنا مازال مرابد دوار من مرنا خواش كيف انسان كار الرجي هب كار بمره ان بفاج الرجي هم هيك مش بم بقرا مش زر بم بقرا دبي ادنا نفسات هر دكتور على كل حال هنا كي مش هنجبو شفاي بلادك هنا كميجي بيسيه بلادكن ترى نرسل انواع شو بيسيو براتو بيس دوكل واندا داتينا او تينتي دخوشي وباي ميكروب بلادكن هر دوج ميشه شما هر دوج ميشه يك شفاي بلادكن او يك بيسيو نخوشو جمري بلادكن خد تعالى دسوره النحل آيات 68 هذا وها بعضك بلا خبدني بعض يمرن قداري بكن وش حوالي خراب بشين بلا خبدني قال تعالى دجبون ماشي هذا بيجر وأوحى ربك إلى النحل دبي الرب تا إلهام ماشي هنقبرك يعني واحد جرى شيء جرى إلهام كذا أن تخيزي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جوج مشرقو جتيا جدارا وجتشتي كو كواري كو خالكي تكرش فارا خاني بكرة مشرقو آيات سيو تشيسو نادوه ثم كلي من كل ثمرات جو باشي تمام فيكية أنواع فيكية مختلف جي فيكي بخو فاسلك سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بلا خذ ذي فاشي خيدار جو جن وشرا جو حمو ميوا بخو حمو تشجع حمو ميوا في فواكه بخو أو رياكو رب تشترى هسان كريكوتي ده هر دوار هذا هر يخرج من بطونها جزكي ويمشي جنابه ويمشي شراب كده كأبيان هنقف ده كذا مختلف ألوانه قد رنگ يجهفجي رنگ هنگف جهفجي يك هنگف سبيدك يك هنگف زردك يك هنگف صوردك جهجية فيه شفاء للناس جوه هنگف وشربكو جزكي مشي دردك هذا جنسان را شفاء هي خير وخشي هي إن في ذلك بيقول من دبي خلقيتا مشيو وبلابونو أنا هنقف دا لآية درس الشيرات وعبرته لقومي يتفكرون جو قومي يقول بفكر تعقل بك تفكر بك قال لك درس الشيرات ليه مخابر المسلماني أنا مجي خاكرين بريكا هن كاسي دنينا نافكر خذي تعالى بفكر ماشي كي مجارقو خذي تعالى جرى واحد كري هنگه بلادك ماشي كي هي بيسي بلادك هر دج ماشي او ماشي اكو هنگه بلادك شما هنگه بلادك شما جي هنگه بيگو جنابا ويدادك هوا شفاية ايدن ناجي نخوشي ميكروبي ام بي فيروسي بلادك فرقاوي اوا ماشي يك لقورا وحي خودي تهفتكاره خودي چاوش جرا قلت وصا تهفتكاره ماشي هذا ناجي لقورا مرجي خود تهفتكاره ام بين سر مروفا او انسان يكون قابا لقورا وحي خود تهفتكاره او كسب عدالته
ام تو بی تو گاو کو وحی خودی تو بس دین ولات خوابک دین ولات قتل نه دین خودی دین دولت هم بس دین نه شلون دین رد ک وسم دبی فرعون قانون کی شکل بو او قانون و نظام کو نجوی ورگتنی او دین ملت او نه دین خودی تعالی دين تاني مزقفت تكني بينج وقت او ننا وتاني ديننا رجوع حج وزكاة والمجا تاني ديننا دين تمام قرآني بيجا إنسان كل جورا وحي خد تبجر قد سيدا بيخبر هاتنا قد بيخبر خيري وخشي وعدالة وكبي ومروي الدنيا بلاكري حضور الدنيا بلاكري وقت مش شو هنگ بلادك شفاء بلادك بيخبر يبركري أنا جي كسي كل جورا قانون ونظام إلهي تبجر چوا میشه هنگف شفای بلد که خیلی خوشی بلد که اویج عدالتی و کهوی آزادی ام بویژن خیلی خوشی دنیا بلد که او کسی که ناوی آن مسلمانه ازد طایبت او کسی ده محافظه کارن لگوان نفس خواه الهی خواه هل بجارتی هر تشتی که خوشی وان دابد دینه تشتی که نه خوشی وان دابد دینه نه او جوک میشه که ترسر همو پیسیه داتینه جی تمام اجراتی وان نخوشی چه دفه zulüm çedebe, fesadi çedebe, nevekhevi çedebe, em bivêjin envaî zulmê çok az xwedala tiştê ku Xwedê qedexer kiri heram kiri hemû jê peyda dibe. Deje ferq kir çok az wehî û tiştê newehî çiqa ferqa wê heye. Mêş û insan çok az mümkün e çiqa ji hevdû nezê hevdûyî. İnsanê ku li gora qanûn nîzama Xwedê teb neger navê Müslüman bije gava kanun ew kanûna beşerî bi layık û sekûlerizm be mîna wan mêşê ku em bê virûsê bela dikin webayê nexweşî û mikrobê bela dikin temamî icraatê wan wisa ye însanê ku li gora qanûn nîzamê ve ji teb gerin mîna mêşê hingî bela dikin bêje hûn bifikirin ew alim mê ku behsa diktator zalim zordarê dema xwe nekin hûn godarî nek zalim û diktatör ew disem sêda bibêjin du şex du eywanin du sifetê wan taxîne ji hedê xwe derdike hedê xwe naz nekin û li gora eyn li gora ew ê qanûn şwara çêdikin evan wata Fir'awn da du ez hem ez xweda me em bivê île ez im em bivê Fir'awn û taxîyana jî divê Xwedê li asmanayê lê edemî tare dikin divê jî em bivêjî Xwedê divê enîl hukmu îla lillah Xwedê Quran Xwedê Teala di Qur'ana divê enîl hukmu îla lillah hukm tenê Xwedê Tealayê lê wan vê naxir hukm ê millet difêm kir ew kesê ku wisa bivêjî ji wan edaletê nepê ji wan Îslamê nepê ji wan wekheviyê nepê ji wan tiştekî nepê li benda tiştekî nebe ji wan tu xêr û xweşîkî nebe lawra wan hemû fêl û efalê wan fêl û hemû fêl û efalê wan da şirk heye û mela kesê ku xwe firotine ji bo xatirê ji wan re xizmetê bike temamê İslam kirî xizmeta wan şirka wan zulma wan kufra wan nabîne heta carekî dîne em bivê bîm di xêr û xweşî da hêvîdarim bi dilê we be bela bikin bidin belakirinê û pirsê xwe bikin ji me rexne bikin tiştê ku me kêm gotî bibêjin û şîrove bikin em jî karê bi xwe rast bike. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.